Forest Window Sandokchariba News Analysis Meeting Tabiriba Pumnamapu Ahan Maktada Adongi host Ahong Shangmam Liril Taram Okchabaga Lunana Ikaikom the Butchery. Na same file the Funkiba Maruba Pouches sing the Karikara Maruba headline sing Yauribage Habadu Kanda Nanabagita Makta Ekogi Studios the Langsin Duna Liberiba Ekogi expert panelists as Miam Damtang Saktakchage Mingwin Panjarabada Miam the Todo Hinduna Sakangaraba Oza Dr. Hawizam Gitazen political activists Ojabu Ahama Maktada Ekogi Studio Makati Taram Nokcheruja. Takajoja. Ozangasige, Akogi headline sing as a Kogi analysis Makata Tajang Manguina, headline sing as Tam Tamjage. Prime Minister Modi gi Manipur Kongjat official on a lauk tokre. PM na crore listing tarika Chahunga Nifuga Marigi project Uriep Tamba Amadi crore listing Amaga Chaniga Ahungi project Sangarunga Dauri. IDP sing Masagi Menda Hanjunba Ngamdaba Yauna Marueba issue Manga Sisu Lamdam Masina Mayuk Nari. Karam Toklagadaba Modi gi Kongjat Yanindaba Fongdok Narakle Kongjang Jangshin Nari. Miam Tokpiganu Mahaki Kongjat Ase Miam Bu Shitabani Kukampal. Modi na laklaga project khara sangaba amasung uriep tamlaga lekhiraba singi thawai ga mantiknaga dauribra nandoluwang ojama sida ahan bedak choni base kogi Prime Minister Modi gi Manipur Khongchat official oina laukthokre PM na crore lising tarika chahunga nifu marigi project uyep tamba amadi crore lising amaga chani ga ahungi project sangaram ga dauri tha kunga nipan shuraba Manipur crisis asigi Kuigi Manung the Ihan Hanbo on a labak as Prime Minister Narendra Modi na Manipur September Tarago Humduida Lakani Haina Ningfung Funganga Badu Soy and Lakani Hypagi Manipuling out the official on a Laktokre. Ojama Sida Lakchaning Badi Kugi Masagi Narangi Kugi excess Tagalapasu Koina Ting Never Lady Masida Takun Ganipan Manipugi Irang Asida Warak Labamia Masina being Concha Asibu Peladra Hypanojas Zayu Bamot Tambu. Han bada North Window yang biri ba Manipur ja kodum tak nusari dan ngasigi hot so biri ba kogi lirin namadi hot staff kodum tak nusari lirin khoi si sahi ani ga thamari ko puna thakun ga nipan kogi terrorist ngi kogi chaithe kogi terrorist ngi nongoi maton da wan hing pa koi pusi mahing ama koi thakun ga nipan ong phare thakun ga nipan si Braki Prime Minister Honorable Kogi Sri Narendra Modi ji ko Manipur da amtang lakpina ba madi Manipur gi matang da miyang changbina ba na lawr ko tha masing du si yore yam nungai ba khongchat ama ani dum thambi ai ba amagi khoi maping pa the Honorable Prime Minister amana lakpa khongju si khoi aki amo haitare ko khoi okhanda o Manipur si smaina kira di phajabjat ni ga khanba ta ka amadi ngasi oi haitare ko khoi airport gi na airport tagi na kogi Rajbhavan bau ko kogi Kangla bau la ka tomai khongsa sida keri ba tori myam ubiram mani ko koi liren hundu shopping miton ko koi sumaina sumai koi Honorable Prime Minister man lak kogi ke bagi nataba ko tokhum thokba state amagi phajabaji sum sahi lisang china utpi ragadi ko hori ba naha jing jinang tai phane koi si koi leibak ma leibak Manipur sana leibak Manipur si o phajaboi re do dum khang majani khang do jani ko adu Honorable Prime Minister khongsa si amagi natana kha toina Katoy na sa Manipur gi natana to state masama yam si katoy he yawiraga ko yawiraga di masanan ba ke ba mau ba something kay makara phajaba hay tare ko kara miyoy ba isi katang koi kesal laga di dum katang sak phajai dina ko duna maina mai magi state sing ji kara koi bi laga di kara matong man na dum phajago si dum yaw do male thamjage ham round da aduga hangbiyu question do lakchira ganda koi Honorable Prime Minister na lakli phung si koi kari gi no Yes. Natragan nang sagi kaido ko dawri have si miyam gi wahang mo jikwe. Dago dena mana ikoi gi lupa karor lising nipan ga songa ko apun bagi oina. Karor lising nipan ga songa gi project ama hojik almost karor lising ama ga chani mana already loira ba thabak ko loira ba thabak sangara na bagi damak ma sem saba loire ko sangara ni koi gi ka hani project tara tre sanga dini mata tuji ko dago tara mari mana project tara mari mana project tara tre amna sangara ga tara mari mana urep uyung tam gadang tangmani habani asigi manungda karor lising tere ka chohum si kogi inong no ba ngasai project ni ko sigi urup uyep tam duri bani ko sigi lak thok posina krai da Chusampur gi peace ground da ko peace ground hai khangja bada peace ground tholi sigi wahan thok si ju ma athar lai ko peace ground hai bagi mahuta kogi crime provocation ground gan thon bi ra di ko koi ohok do hai da ko crime ohok do
irang chakat phong ground ni ga haira ga dikhra matong mandong male gi peace ground je ko peace ground gi ne ba 3rd May 2023 gi akoi harok ki lan ji peace ground la ki bane ko aduna peace ground ji tholi ba maming duga aduga tholak crime yam gi yam na ko gi manung gi ba ko gi kana dare yengu tara ga di tholi duga ada haji honorable prime minister na mafun da sanga ga wa ngang duri ji su akoi hoi yam peace ba dugumba sai khong thang amdi oisinu ko adu bo ai oira khari ba situation yi yang kan da di honorable prime minister na mafam du da once khong da ra wa ngang matam da afaba sintom thorok ni thaj de ko mase ground nu tak pani ko ground ni thorok ki ba chahi ani ga thamari hela ba dugumba masa gi terrorist gi lan drug mafia gi lan whatever illegal immigrant gi mem gi lan ko pula punjala ga dugumba doi horok ki ba lan je tangai phadna kar hai ni ekoi acham background na te aduna mafam dagi honorable prime minister na speech pi ba wangang bai ji lirin ai taseng na peace ki wai thok do man de ko sima thamjage aduga den ekoi yam historical loi ba ko yam historical ba tangka amani na ngasi cookie keso ko chujanpur gi cookie keso na hajigan an phungdor po ure ko adi prime minister na chujanpur lak po si yam historical loi ba sahi ni fugi 40 years ki mamang matungi mamangi wari hetare ko sai ni fugi di matung da tholak padugumba yam tang ba honorable prime minister amana lakpi ga je yam tang khongchat amani aduna sigi khongchat sidida yam ngpam ga hairi moina yam ngpam ga hairi kama hairi ke sugi power si ko ke sugi power si sum neina se ko honorable prime minister gi sahi ni fugi ko gi mai di mamangi ko amuk ta thokki de thokki matung na chai ni fugi mamang da thomba mamang chai ni fugi mamang da honorable prime minister ma ga mung la me na pau tai ko adugi matung da amuk la ko khongchat ma yam historical khongchat amani tabu tau chai sigumba atam khongchat se sei da manipur gi oina mari na ba concern mari particular man particular mai tai palli ko mai tai palli mai tai gi ko gi home department gi sipai hai tare ko police security sing police personnel sing particular mai tai singi ko ekoi on duty the lak po igera mo igera whatever kana on sang podi aroi I think is the go yam ngai wori ni hoi aduna sagi area ko hajening si manipur lenga ki lebi ba top leader sing adagi breakout officer sing ko MLA sing ekoi kuki keso chujampur gi lebi dugum ba satra gi lup amana sagi kano lok thoki male mogi numisima ngarang ipung manga dagi na horanga si bau ke dar ko prime minister lakri gi khungsi bau de koi 144 jari bai tar da government jari bai tar ta bai ke suna ju bai da mai gi district si pura jari khre ko power sam kalle ko bai power sam kalle aduna hajik adu moina haire basi matungina takpadi government amana pakhali ba security measures singje koi tawdasu ke suran tawbai mami ni ko koi security chang bai yare khome particular mai tai personal security chang bai yare haire adi then whatever buffer zone nga thangma do buni haire ko whatever yamna sa seng seng haire moina taliba demand singsi moina taliba demand singsi da chenai ga di musi honorable prime minister na koi puning changbi rangbani thawai yawi rangbani ga haji phungdu hore ko asa mani ko uri je ko aduna hore peace ground da adi sai jagi point da lakchi dini ko aduna chujampur gi peace ground have wahi zida honorable prime minister na la akanda karor lising tare ka chohumgi ko ano project hai tare ko ano project taramari urep yung tamga dori si asigi wahi si taro matung da IDP unani jo hairi ko adu da hore nam ka dawre honorable prime minister na hairam by space mana taro mathabak singi jang pendra kanda de ka dawre ke so singi nam ka dawre ni okhalaga machine thira ani ko ai taraga dinga sagi peace saibo wahi du da tholaga semi ground da tawo thabak khuding makse crime gi horokpham ko baton to phongge du ground amani haba da thoidu ban lalwa hijaba du ni ko hijai ko aduna tawrakhini maning tholtra ka da mo order prime minister je ekoi ngaran han dum sindom khrak ui duna ko sindom khrak ui moi masen ni marakta dum toksin na bo na basu yai ko moi masen manara ga dum khara provocation to holaga irang kha thol laga ka haini moi gi leader khara na mu them ba da ya halakan da moi gi oi bang sagi kai gum ko sagi moi gi oi ba thawak khara to min na ya na hona matam da ka haini ekoi na su dai ta khara lawi ka habi ya na ba sagi number 4 pijara ga dagi popi khara pita aga drug khara pijara ngatang irang tawro to holaga ka haini amuk khudak amuk crime to control tawre koi na habi lakshin jare ana koi na habi ya yum thui ga na crime ama thol le habi mami ta halaba ko aduga amuk lakshan le habi mami yung ta halaga da adugi nakan ani maki potu achum lila sana bani dana ko aduna sanai ba drama khuding ma koi rin khangi ui ko aduna madu achum bai badu din tholakani ana koi haijening si chuchampur ga jile riba peace ground si
peace ground nate ko peace ground nate duna irang sagatpham irangi horokpham irang tobhomgi dare ka hani ko gi mi punpham mai tare ko sorry adugumba ground amane ha ba thok ba la loi adu honorable prime minister na ko gi mizoram khongchit ki batung ina makha tarak pada chuchampur da khoi len taroni haire pung tara makhai da ko tara mathai len taroni haire aduga den khoi karor lising tere ka chohumgi anoba project ko tara marigi urep uyung tamgani patung da idp jing unar mani lesi yeng batare hoji ko yeng batare mana kari haiba kari tauba as barki mapapi mapi pa oina ko indagi mapi pa oina pikraba state singi thoiba crime mayam je singi matang da mana kari achum moyen loba kai dor pa du sorry praja miyam na yenga leiri lirin ko aduna praja miyam na yenga leiri aduna ju yengi phim je magi chuchampur ki khongchat chuchampur ki speech chuchampur ki man thola matung da kangla da imphal la ko imphal la pungani dong thungdui ni ko pung adda arnganga ba speech to gi directive magi chapman ba woyen du wangang du la matung da imphal na kari thamba kai do ba khoi ju yeng tare ko la bani na ju di khoi khai ni magi apam ba magi okhalon mangonda kana political leaders na kai mangonda session piri manipur lenga na mangonda kari hen ba aba kai kan tawri haba khoi yeng tare aduna man lak pagi ki bas madi adum khara dum phajai haba madi thamjage do thoi hena ru balite ko haji aru gano nate khogi yamna luba issue nate tha kungani pan manipur gi thokpa dugumba kuki terrorism yam sathiba lan jigi matangda hojik manipur gi MLAs mayam na CSO leader mayam na ofum khara thambiyu miyeng changhin biyu na taganam sa una jage na sakam matamda khogi manipur gi MLA mayam na una ge chapon na tam phangkhidra bani ko matam phangkhidra bani duna haji makhonga thongna ko and kogi in the interest of general election haitare ko 27 gi general election lakshan le ko aduna 27 gi general election lakshan lakpanina tawda ya da magi tokum topon normal duty magi matung na torpor masu jai adu khoi ngai laitre ko magi development haji tori na khudam na se project tara tare sanga ga do haji almost kogi police headquarter yauri then amana sagi mini secretary yauri ko achok ba masa yam yauri achok ba kogi maru ba ki kogi tawda da badumba building khara lei sing ma sugumba jing matam lapses lagi wi ho gi wi khala kanda matang matam sare khala kanda kogi election gi khudong chawa yeng kanda tangai phadna miyam na pame badumba matam do koi sita hodu taragadi matam leitre khala kanda dum lama su jai ko aduna magi mogi tokan ba normal duty ma khandok kanda koina jing ainari sidi tha kun gani pan shura badumba manipur da tangdu ta da ba na hangi su extension tor matung da ko information pi gi ba dugumba thaja ba haitare ko free movement ya halu ga badu ngasi bhaw da ko dum karani chapa yadna lei ba haitare ko rang han da ko imagi mairagi timamna kangpupi sorry sekmai dagi ko gi mantri kono khongjil laganda kangpupi foundation na hona ro matam da ko army singna chapa ya giroi haji bawda free movement to ya ba ya ba si pirak tri ga na BSF kamuna dum khumba ko dum ui ko den amana sai area sida kadi free movement ge ya ba di pide hairaga su adum yadam thamba ko thamba sina takpadi sai area sida something kari gumba manung da conspiracy lautuna khadi yaur heba sima dum tai ko na ko lin ko duna yam haining dre project ki magi sanga bagi tawjaba sina magi normal duty ni ko development matang sina normal duty ni miyam na ngasi thakun gani pan chupna ngaina rai ba dugumba achumran phangna justice ama pambagi hetare ko khongthang ji ke ko yengu tare manipur na jo hojik paper mam yaure ko ma la khum matam da ka sai karani yaring da phongdor ko mayama sa hebi gi bedoni ko amuko gi ko rando luang na ko gi modi lak na project ra sanga ba masu ure um tam laga laikhir ba jing thawai ga ko matik na ga dori ba ha question ma hangai ba da ima iben mayam na ngasi pen do kholaw law rai ba ato pa ngasa gi ko gi nimpal na ga ngasi prime minister khungse yaning de ga hai ba adagi den ngasai kholaw mayam ima iben mayam law rai ba da ima gi mayam law rai ba whatever tongan ma second khuding mak ngasi praja jingna lawrai mayam jingse ta singna magi live khongjasi yaning da bana traga na magi khongjasi koina pam da wi oirang moyeb ko tawbutabu magi live khongjatu da ta singna yamna highlight tawba laiba core issue gi matang da simadi loshangani justice pi gani haiba gi thajaba do miyam ngam khangan da haitare ko magi accept project tu ta gi oiba manung da ngasagi hadi point ra thamakan da ngasi papers ni yauri ji governor ngarang hariba then chief secretary ngarang hariba dagi then BJP gi magi submit patra ngar hari phun de yauri ji project ka sanga gani ko ano urobi yong khatam gani pisa su gi kai thokani then IDPs khara unhan gani lore yes ji aji khona hajin ngi ji IDP khara unar kan da
IDP da moina haidu kaino khudam moina issues gyan tare khoi tawni ha to turi bra question lai ne bako then as soon as possible within this month later next month mogi manung dana sana sagi pham da handalangani yam thuro ko action ko kan habe je masi tahaning maduni ko tahaning madu horen hoi kai achagi mana khalak bana amani ado ima lebak mani procedure kan di kai dore ko ibudo event no thogan bidana mana ade ngangi khala la ko poto ngangi khala la ko potu ko phone khraga afabo kholon da pusan birakanda masai Manipur gi na afaba lambi ma dai dar ko ngang thola ko duni khan pam jari si ko aduna ibudo event na choy tawjan mini khali ko mana adagi sungatna kai gum kai go phatta ba khara ngang khala la ga su imale ba Manipur ro kan di choy na afaba rom da ngang biramba ngang biramba duni khan khoram mi si ko aduna ni hojule film je di project sanga ba anoba project maya ma khoi uro yung tamba maduna khoi gi apen menate ko haji si tanga tangai fa do di mogi normal to hong ma thau ni to bu to mandra mani ko haji Manipur gi hoina pidi ba package ji khoi nakhra asang yeng na matam da asam na lam chaw ba heli then ngasai gi khara kitang chakhot ba khara helen khala ba uda pinari ba percentage gi matung ni yeng kan da hot la yeng kan tangai fa khoi Manipur da pidi ba ngasai gi any development gi program phan myam je si ju maram chari bra ba dum di khoi news perum oibate ba khambra kudam moina pikra ju Manipur state sida hajik lai mi yam khalak ba natragana lagi film matang tungina khoi 21st century yo khalak matungina kar haini khoina ngasi bhaw buda lerin sahi 40 plus nearly 50 maya usla bhaw buda kar haini khoina thengna jar ko da khoi khang ko da Assam da pikra ba Guwahati da khoi sari ba overbridge mayam ningje chahim gi manung da overbridge mari ma sab khoi udum uye ba ko then khoi Manipur da di khoina ujrakhi ba si lekang thoma si sorry uripo ki si bazar ga sari ba overbridge sam sari je chi ba da makhong tension liga makhong hura liga pa ko saw khen nei ga tawduna dum jamila to lekhi program do si mo sab ure lekang thong ga sab ure ko hajik tangai fadna overbridge sab ya ba mayam ledi kasambat junction ji khoi yamna ngasagi yam chinba ko yamna ngasagi traffic jam ba jaga ni kadagi den governor mamang khoi yam jaga ni adai den amana kangla mamang ko adai den amana sigi leiriba haidokhi badang sagi ko CM gi secretary mamang hingje khoi yamna congestion yam traffic jam ba jaga ko khoi office timing da gakti pung 8 da gakti khoi karai ni thabak chapa je ngasai pung amani ga khoi lepa timing thum yaw ti yaw ri ne ko chugo mayam ningje tangai fadna center gi level leaders jina amagi wana te BJP wana te Congress wana te khoi jing na matam do gi sakar pai bi ba dugum bai bung be ma jinduna khoi development je ta hon yam changal le yeb ko adi tawdre khoi na khalam badu haji khoi Manipur suk chawa state Manipur sahi lising mari mangai wa puari le haba Manipur aduga yam historical loiba ipai pur thambiram ba yamna khoi gi British ki matam dagi yamna masak nai lakwa Manipur imale ba Manipur India gi oina any hiram ma sports line do culture gi line do ro India gi tangai phada ba khogi sengna kana mang ngalo bi da ngasi India gi mamai pro no hona ba yauri ba Manipur je ngasi ba boda khogi overbridge ma sa ko sabi daga dum lebusna sakhop ne khoi lei lo le re ba ko aduna si yam ngai ta ba thodong mani duna Assam daga pi ba package development da tawri ba thom mayam yeng ga de khoi Manipur da toy thabak si di tawu tomundra bani ko aduna Manipur si karor lising nipan karor lising ma na khoi hekta development khara sangare har kan da sa gi hekta yab na te ko adusu sik saga de myam ji tangai phadna chahi kyam chang chang pa poni yong ko ai building ma chana hona matam da khoi gi almost sahi manga tok tre tre pan chang mong le du di phata le dina ko ana sugu da thokchara roi ko suna thokchara roi tawjira sunu kasu kai de ma pa mani sem gera sa gera sem oira dagi tawni tawni tawma pa mani ko praja na dum dise election da praja na dise logi rakani ko nduna ekoi na khami na ga do busi ekoi tat pata ko ngaktung arang rak tra ngaktung tat pata ekoi pangtha badi matam moidre ko ekoi hajin ji praja hajin ji ekoi pangtha matam moidre ekoi ka domina ga ta ha ba ekoi phir logi matam moidre sima number 1 number 2 then number ekoi na haining si atopa community 34 community khundaminari badu guma Manipur ima leba Manipur se ekoi accept Manipur thugaya pami kangbu singje nataba ko Manipur thugaya pami kangbu singje nataba da lemhori ba community singje si khoi gyan taminam change ba ko hajik maitai na particular ekoi community maitai na pami posni kaino kuki na pami posni kaino ha ba se sai area si da lehori ba to pa koi community mi amisna su gyan taminam change ba hoi moi khoi ngak sauna ba penata ba kuki ng tona ba na part amani hajik si Manipur thugaya hona re ko kangpokpi Chusampur Teknopal Chanden hai sing ji tonga na thugai ra kanda kuki sing yo ba dugumba mo separate administration ma mo gi tonga ba unit territory ta na ho khona re madugi manung da yauri ba kangpokpi da leiri ba to ba khoi naga gi chinau sing ato ba khoi community ma sam sa gi lebi chinau sing den na Chusampur da leiri ba ato ba community gi chinau sing Teknopal da leiri ba dugumba community chinau sing Chanden da leiri ba dugumba community chinau sing je moi da khoi hangjening si ta chana da ga di
Manipur han amatu ne hingminarga leyo Manipur se thugaina ba silakong matamda aikoi haidi moisu tumina legadri ha kushnam lai ne bako aikoi na hajning isi aikoi na ngasi thoina aikoi na ngasi bawda maitai singna particular Manipur kai ba yaroi Manipur ngasi tabi yaroi ga haise kanagino le masi question amane bako adra aikoi na maitai sing ngasi lauri ba khongi tawse kanagino हाइबसी मजु लेहरी बखोई कम्युनिटी खुदी मजु खमी चंगे बको अखोई ना लाउजरी से अखोई पुन्ना हाना दगी हिंगमिना नकपा दुगुंबा अखोई की चिनाव मयाम इंडिजिनस मयाम से अखोई पुन्ना हिंगमिना बि यारा बगी दमक अखोई लम थुगाय बि यारो हाइबनि अखोई लाउजरी सिको सागी एरिया सिदा अतोप कम्युनिटी चिनाव सुना अखोई कितंग ज्ञान ताबिर कांदा अखोई यूनाइट ओइ थेंगमिना मतम ओइ हाइबो फुम देखोई थमदनि सिनको अन मैते सिना पार्टिकुलर ओखन पिकपा सेल्फिश मान म ओइ ओफोन नम चटली से अखोई मैते न ngasi इचा इनाव मयाम थवाई थारिबा इचा इनाव मयाम ngasi खुननाक पथोइबा इचा इनाव मयाम लेबा के तमसी कथुइ से कनागिनो हाइबसी मजु कोइ खुंदामिनरी ब दुम कोइ कम्युनिटी कोइ इचिनाव मयाम हाइतारे को कोइ इंडिजिनस इचिनाव मयाम से मैते सिन ngasi मैते की इचिनाव इपाइचा इचिनाव मयाम न नहा सिन ngasi इमाइबेन सिन ngasi थवाई थारिबा असिना यावरिबा अवाबा नंगि सिंसे कनागी दमक तो हाइबसी मजु कनागी दमक तो खल्लिबनो कनागी दमक तो हेन तोरिबनो थवाई थारिबनो हाइबसी मजु लेहौमिनरी ब खुंदामिनरी ब इचिनाव सिन तो खंगि चंगेबको अदुना अखोइगा कनागुम कम्युनिटी को ngaktangi pena dori khatna ba dun part amani natra punna hingmina ba yarana ba damak lam longba yaroi kangpokpi dagi lam thugai ba yaroi chusarpu dagi lam thugai ba yaroi chanden dagi lam thugai ba yaroi then more dagi lam thugai ba yaroi ngasi khoina laujari se chanden da chusarpu da kangpokpi da more da dum khundari ba dum ba to to pagi jati chinau sing se moi gi ju right yauri bani moi gi dam ta ju khonari bani ha ba se khoi khangmi nam change ba ko ne duna अना हाइजनिंग दी हजु दै फिल्म सिदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना लाकान हजु तौदी थबक से तसेंगना थेक सम समजरगे पॉइंट लिन को अखोई माना लगुदब फिरेप माना ngang दो खलुम से गसागी अखोई सही अनि गा थामरी हेला बदुगुंबा कुकी नार्को टेररिस्ट की बदुगुम लान से करी एजेंडा दा करी वखलोन दा मणिपुर प्रजा मियांग की दमक करी वफम थंबिरम बद गेबसे मसी कक्तनी खरि यंग लेजरि को अदुना मदु ओना तैनबदा खरा संगार मगा प्रोजेक्ट खरि फन थादर मकांदा चखिगदो उतारगदी मदुसु दुम होरे लेट्स सी यंग तारे ट्रा हजति लाक्ट्री बनी न कोइ हाइबंगम द्री लाकांदा देन लाकांदा मयक सेंगना माना ngangam ba mana hairam du hoidi mutungi ne koin makhata father kari prajashn kari action ko dage prajashn kari dishlo ko dage du laksharani ko ana siboki manung sida phajaba wakhalon phajaba wahi watana manipur se peace lakna bidam ta thambiram magadi welan gudyam phare nata bida ngasai gi prajashn sentiments gi ola taina bida nganga ma chokhido utaragadi lehauri ba ko lehauri ba dugum bang sagi magi makha hai tare ko adum political leaders sing je to sengna ikoi kadhaini adum kadhaini kogi film kharadi hai tare ko film kharadi badugi responsibility kharadi mon logum thu hebum je thamjage du loina na khoi hajing ji ikoi na honorable prime minister da khoi na amun ko khangani national media sing da no lirin national media sing national news sing da ikoi chusampur si cookie sing yi pot na moina kadhaini Chusampur si cookie sing pot na magi hometown ma da magi tungan ba the magi area ne khanme mom da nganga lebse si chu kuna ningi di manipur ge dum ba khoi breakout officer sing na ta kana manipur ge le ba dum mla bi ngoi be ma yam jina prime minister ge mana kong da Chusampur haiba district se khoi ining tho amagi maming ni ning tho chusan mahar gi ning tho gi wari ni aduna masse cookie gi lam nate ko cookie sing gi ba magi historical place nate हाइबसी वरी लिबि बिम चंगे बा लिरिन को अदुना चुसामपुर कांगपोकपी नत्रगन ngसागी टेक्नोपल चंदेन हायर कांदा ngसागी कुकीज नंग यामना डोमिनेट तोब लम मोइन उरकांदा मोगी ओइबा ngसागी लेन नमगी टाइम तो उहलगा ngasi नेशनल न्यूजिंग नत्रगन ngसागी नेशनल गी देबा दुम ngसागी का हैनी मियोय खरना हाइतारे को दिल्ली में फम ngसागी खुदमना पीयूसीएल नंग इखलैबा को ngसागी कांसेप्ट सी लान पुगिना लंबी मखोय खोनर खलैसे सिजु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मना कोंगदा कोई वरी मसा amthang libi bangam badu gumba leader tang le libi ladi ko chusampur haibo wahi si yam historical oiba manipur gi pai pusing thado ba da pham ni then maje ekoi gi ining thau chusan maharaj gi adu matam da ko adu agi ning thau du maming lord thon gi badu jaga amani yam historical place lai mapham lai maitei sing thana ba da pham ni ga haibo wahi je tabna libi bangam badu gumba ngasagi leader tang le di prime minister je khara babung ju kon gadong mali ko ma ji khara ju kara kar haini yamna thamoi yamna pethagan ba misu sometimes he oiba mali duna wari ji libim changi mangon ko libim changi duna wari ji libi do boy tara ga ding sagi ma gi khut thangal lakbi duna di aduna de dum lebak se ekoi historical la la sakhi bu ya ko duna hajulai pochak si lirin samjala kan da point si karor satre ka chahum ko
ꯀꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯦꯠꯀ ꯆꯍꯨꯝ ꯀꯣ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯦꯠꯀ ꯆꯍꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯪꯒꯥꯔꯅꯕ ꯎꯔꯣꯛ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯪꯒꯥꯗꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒ ꯊꯥ ꯃꯔꯤ ꯊꯥ ꯀꯨꯟꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯐꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯜꯂꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯍꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯠꯁꯤ ꯀꯣ aduna Impal da pung ani dadi ko so yorani then amana Chuchampur pung 12 makhai da len tawrani ko ana Chuchampur gi pung 12 makhai da gi na ko magi function loi dibogi marak ki hatare ko adu mana kari tawwa then Impal yor matung da Impal gi pung ani da gi namuk magi matam sino kyam kan tawwa do yenga kan da letsi khoi da mo wore blog tare adu thoi dok leite ko prajasing na jik pami ba pien da ba khong da ba lauri mayam je tasina sigi nung yoba asasi kai no ha ba je khoi tangai phadena prajasing na yaning de 하이나 거기 라나 착히 변했다 보고 야닝들도 말함도 그래서 같이 뺀다 이마이 뺀 매야 같이 뺀데 모디 공적기 매욕다 망랑다 야닝도 콜라고 라고 그래 하리세 가리도 왜 라우리 너 이마이 뺀 중이나 가 해보 이제 마치 마무따나 강남장에 모은다고 아두고 강한 나버기 때문에 미양이 리더인 탐이지고 아두나 아두고 모두 강한 매 모다 아이 거리 좀 다자 마담당 사기 마이 마이 겐드기 미오이 khara mi khara khoma or mi masing tinna na haitare ko khubak thangatna khubak khudna noktna khed to go gumba khoi mi khara khongwala ka kare haini adum prime minister harau na haitare ne ko adum magi si mayam je khoi gi mayam gi mi hut mayam gi mi ngata ni mayam na yari gan har adum na leiri ba wari si gi paring ho phadna libi ba na tab ko sagi moi gi mi leiri moi gi mi ayaba leiri ai ke na wakar ngata ni ga na sakta aga na sagi then good hairam ya na boi chatna hona bu mi do adi phate aduna manipur gi leiba civil society organization gi sinau sing adagi den ima event maya amana ngasi pen da bi kholau law se kari da wi pen ri bono kai da wi kholau law na ba ji maju phajna takpi ba khangan bi mun changi hedare ga do prime minister ko aduna leiri phim je khoi ge ngasi leirin ko horen ngasi je sungana ngana horen pungani ta saktuini ko pungani gi program je loi ba ga makhata ba khoi khuba khuba ya bra natrana khoi khubak long thokpa yabra sunba yabra prajing gi ba ma lakcharani ko aduna mana hairam godoriba mana tarong godori thawsing je mana karor lising mayam thadara gasu hajut ai films dadi ta senai tar gadi migi mama mapa machin manau masan kainari ngai manungda masai ka yani khoi ka yani magi development tragana magi nungai ba wahido aduna apen mo already ne ko aduna sumna migi masa thiba khangdri ngai sumna kana masa thiba phang honani ngai ngai awa ba theng ngai manung da nakanda thangna mama dang sagi don thijan laga isai sakchalo har tar gadi adi nung thum tar ne tra amak thangna imung da ma nungai re nungai fare masa do karani lan thum yam phange project yam lai hana sumna kana imung amadan awa ba tar leiba thangna ba imung du na sagi dugi awa ba du uda bidang sagi kar hani magi nungai ba du na karor haidar ang sagi mayam to lang hektar gadi tangai fadana ko awa tari imung duna ko torpo sap awa tari imung du mamiti pi tari poto magi nungai bagi imung do ma ngak tangi nungai gi yadu tar gasuma enop de di masune prething phang kane bako aduna khoi haijening ji manipur se mai chai ko macha masu thi khangda bagi then kaina ki bagi then hingna hona matam dang sagi sai chaithing mayam nangnar leiba mayam ji awa chaithing mayam ji mamiti mi lu pirang kang dream ko sigi manung da kai di project no bako aduna project to hum to di thok to hum to bani mayam na pami ba dugum ba mi lu gi pirang kang driba then whatever leiba issues mayam matang da honorable prime minister pam ba expectation do ne ji khoi ngai na ri ko an horen pung ani da di khoi khangani ko le pung ani ba khoi yengminarasi aduna pung ani gi matung da mamiti gi mapi kang driba awa chaithing nangiba mapa macha machi manau khaina bagi awa bagi bichak kok driba then thiba khangdri ba chamasu mayam awa mayam gi ba wari se sigi aroi ba wari si pandu amadi pung ani tungna khoi khangani ko aduda honorable prime minister na nu akanda ko nomin na kanda tragana sagi kapmin na kanda kam mong chakhi ya khungju se madu da lepo re tu tungi na khoi prajing decision khangani hetare ko aduna jik film je arubuna te ma lakpa lakta badu di mai mathoni ko lakpi rabani na mai tong to mathodu kai no khoi yeng tar ha hamje samai thamjagi जामा थंगे कोइसे लुचिंगबा सिंह थवंगदा एमएलए खरदि पेनद्रे मणिपुरदा ओरिबा फिबम असिदा बीजेपी गी लुचिंगबा सिंह तौरिबा थबक थोरम सिंह पार्टी असिगी एमएलए खरदि पेनद्रे मोदी गी खोंगचत मतुंग द करी थोकलगदबा तंबंगमदे ओजा मसे कोइ लक्चनी मदे ओजा कोइ प्रजा मोइना कोइना फंगदोरि बफम से ओजा गी कइना फंगदोप यावनी ओजा मसी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯠ ꯄꯥꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯤꯔꯤꯟ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦꯀꯣ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯄꯦꯟꯗꯦꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯌꯦꯡꯉꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯟꯕ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯣꯗꯤꯡ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯇꯨꯞ ꯊꯥꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯉꯥꯡꯉꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯝꯃꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯦ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣर्ट डिपार्टमेंट थाबा दुगुम गरीदु मणिपुर है वहीदु सिपोय मना अखोई ngaउ सेलु थारक सिपोय मना मसाई मुथल चलो हागल इनिदको कई दमक सुन टेररिस्ट ने अटैक तरप या टेररिस्ट ना दमका तरप केलक अदुगी दमक मणिपुर था मुथल हागल इनिको अदुगुम टेररिस्ट ना किन खोंगलक मयाम दो ngaउ थेंगनो थवाई कल्लु लंथुम कल्लु हाय थारे सिपाही ने अदु हागल अबनेबा अदु हागल अखोई एमएलए सिंग क्या हाथिगेबु कंडेम ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯦꯇꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯃꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯣꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯥꯎꯅꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯒꯥꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯊꯟꯅ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯪꯉꯥꯡ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯒꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯃꯤꯗꯅ ꯂꯤꯔꯤꯟꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯝꯕ ꯅꯣꯡꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯛꯊꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 35 ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤ 94 ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤ 15 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 10 ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯁꯤꯟꯖꯔꯝꯃꯦ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯃꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯒꯠꯂꯝꯕ ꯅꯣꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯁꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯝꯍꯨꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯟꯊꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯍꯨꯏꯕꯥꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯎ ꯈꯣꯡꯉ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯄꯦꯟꯒꯦꯔꯥ ꯄꯦꯜꯂꯣꯏꯔꯥ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯆꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯄꯦꯟꯅꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯦꯔꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯔꯣꯅꯦꯅ ꯊꯣꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯊꯣꯟꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯀꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯒꯠꯁ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯦꯗꯅꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟꯕꯨ ꯇꯧ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯖꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯤ ꯋꯥꯖ ꯗ लीडर ऑफ मणिपुर अदुम मियामना खुबा खुजरकनी कइनो अदुम मियामना पिरप खुबा पुरकपा मियामना पिरप मेंडेट मियामना थाजरकपा मियामना लाउखों तोरप म्यामदो अदुम साम तो लीडर ओइदो पोनी कइनो अदुदी हाइब ngamde अदुगा सुन कन ngasagi moi masi ngata ngasagi अदुम सिमसी पॉलिसी अमदि अदुम याउजानिदा कनो लिरिन सौजन हल्लगा अदे moi masi जे ngasagi खन्ना सन्ना हल्लगा अदु पेन दबि लाउखिन हल्लगा अदुम पीआर फुंदबा पीआर मनुंग जे नैबि अब नैबो ओटपा को होरन हाइरोगना पीआर लेग्रामिन खुदि उपाय लेत्रे पीआर थनगन खुदि उपाय लेत्रे हजु हुनरि दनको कांबु उमना पीआर पामबनी हाय कांबु उमना हजि तौरोनम हाय कांबु उमना मुसागी कोय अंदे मोय तहनमनि हाय मोय मसेंगी जमेला अमरक्ता प्रजादि दम फजरे मद्रो मोय मसेंगी हुन्नबि ngangnबि हायनबि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का बीजेपी का हा तो पॉलिटिकल पार्टी में आमजि हुन्नबि ngangnबि अदे जमेला अमरक से दम प्रजादि ngौ थमै मोने बको अदुना कोय साइ एरिया खाइ जने दना ngौहन बिरनु अमगी मगी वानते को अमगी वानते नोने सानै दिला खुदिंग मक्तो एकोय प्रजा लोइनमकना एकता उबंगमद्रगसु मैक्सिमम 90% नि प्रजा न खंगम पोरमनि को अदुबु फिबमना यादबदगी
प्रजा सिंजे वारग लेबा को वारग लेबा अवाब खांग हेमल लपदगी कदौरे पैसा मखुता अहेन पाशनबा पैसा पायरग लेबा मयाम दुना गसागी पैसा की लीला जमेला दाइदारे को वार लेबा इमुंग दो मोने तोइबा थबदु मोंग तादि खांगी अदु वारग लेरबनिना नमदना पैसा खर पिसल लगांदा अवाब दो मेनन भोरा गांदा कदौरे अदु खुनिंग दा को नोंग दा थवा खुवा खुर गांदा एमएलए दो फरे हाबन तन कोई सोनम तन कोई थमोगी अपाम नुसीना फरे खुवा खुर नत्रे हाब जुम खमु युन चंगे बको अदना लिन छाइ हाइजनिंग इसी थौना फबा इबुंगो इबे मखर यावरि पुसुकसे कोई थागली लोइनम ति कोई हाइजरोय को थागली अदुना अदु तंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाक्तुंगे ममांग पुंग अनि तादुइने हजिको चुचामपुर दा पुंग हजि पुंग का तारे पुंग ऑलमोस्ट पुंग माफन गमिन ट्रांस संगरे हजिको पुंग तरामा थुइ मखाइ दि चुचामपुर लेन तौहरनी चुचामपुर दा वांगांग ए मनुंग इम्फाल लाक्तिंगा इम्फाल की एयरपोर्ट दा लेन तौद्रिंगाय को कंगला दा लेन तौद्रिंगाय दगी राजभवन दा लेन तौद्रिंगाय ममांग दा एखोइ प्रजा की दम खल्ला कांदा एखोइ अमतंग दि को एखोइ फम थादोके हाब मौदु हाब नुआइत्रे खल्लसु एखोइ फुंग थोला कांदा को असिक लैब गवर्नमेंट तौबिति नियम से प्रजा की दम खंद्रे खंदबनी प्रजा की दम सि तौदबनी तरग नंग थाइ तंगा फन लैब इशू मतंग दा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाख मतम सिदा चमचाना असेंबा मागी जस्टिस सु पुथोपिरमु गायने आई तोम दai स्ट्राइक तौनी गा हारसु व्हाटएवर फम थादोक की हारबाउद को फम थादोक तल हारबाउद मागी तोलोब ने मागी फंगिबा चही की फंगिबा मागी लोकेल में एरिया डेवलपमेंट फंदुने मदु मांगा निंगदेन खलबाउद अंगतंग दी इमा इबेन मयाम लावर खुलाउजी मरक्ता गसागी चुमी मणिपुर की लेबा इशू मतंग दा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाकपिंग आइस दा जस्टिस अंग पुथोपिरमु अचुपरा पुथोपिरमु चमचाना मदु फिल्म लौबिरमु गायने ने वही मदु थोला का फोंग लौबियोबको अदु लौबिरपुरगदी खोजि पेन गेदुना मनुंग दा सही करे हैनी पेन दब लेरेगा है वही जिदी होरे साइ एरिया सिदा गसागी पेन नब थबक तोरकाना दम वा मखा तारा रोय पेन दब लेरे है वही से पेन नब थबम तोरकाना दिदि दम मखा तारा रोय लिन को अदुना पेन नब थबक तोरना बि दम त थोइना हाइ बिजु खंद्रे को अदुना साइ एरिया सि याम उसलुबु नत्रे कोइ कन हाइनिंग दे कोइ हाइजनिंग दना थमोय सेंगना ममा लेबा नुसीबा अदगि जाति फ्रुप म्याम नुसीमिनबा फ्यूचर मणिपुर मणिपुर थोक तो खनबो तारगदी अंतग थोपिरो खोजु यंगजगे ओ सिगी एमएलए सिमदी चपचान तौरे हे मादी मियाम के सेंटिमेंट चले हे मा मियाम ना मा तत्कम तारे हे मियाम तो सिम तौरे ga बोहिजे अंतग थोन बिगा हमदुने खै थमजगिन को याम लावर मी खरा को अदम खोइ अदम पेन दब लेनब खर लई को उजब तम लोइनम के हाइजरो अफबजु मियाम यावरी फिल्म ने यादबदगी खोइ फोंदुकम दसु मियाम यारंगनी को अदुबु सिगी टाइम मी यौतारगदी खोइ तंगाय फदने खोइ केदोमिना सिगे पोसुसे केदौरगदगे या पोसुसिम खोइ दिसिलो मत नो ओइरा फुंदुनी अदुना भोट आइसे कैसु कनो एमएलए से कैसु लिन खोइ लाइफ लॉन्ग को एने एंड ऑफ लाइफ आई हेक सीद्रिबो कराइनी इपाई पुन थंबिरम बदु म पिबा फमनते को सिदी बोट फोर चेंज हाइनी को बोट फोर चेंज हाइनी चै मंगा मा खुदिंगी अहोंगना या पोनी मी दर तोय थौकी मतुगिना अफबा थबक तौरे अम कंटिन्यू को अदगी मा दो थौदुना पेनद्रे अदम अहोंगना बाय सिदी प्रजा लोबुदि सिनमनी को अदुना खोइ हाइजनिंग दि हजि भोट काबी बगंबु सिंजे लाइफ लॉन्ग एंड ऑफ लाइफ को मगी सही 100 ईयर सही चामग हारो सही चामग निपान हलमन पीबा पौरदो सही चामग निपान हिंगेन खलबाउदा सही चाम निपान दो हिंजरो अमोर ओजरे खलबाउदा अदुबा अदम एमएलए ओनि हाबदि छु हाइनिंग लाइतेबको अदुना अदुबा एमएलए ओजगे हारगना मा मान तौ थौतुरन ओजितारे को प्रमाणि को देन अमना अदुबा ओबंगमद्रगसु आइना मतम तंग तौजरम थबकसिदा आइबु मियामना हायंग आइना लाइव मतुंग करानी प्रमाणी आइगी मोंफमदा नतर आइगी फोटो दम यामना लई एमतंग धुबनंग कट कसन नबा को अदु मथौ तरम खमदुना अदु पार्ट अमनि को अदु ओमो ओबा कौरेदना प्रमाणी ओइ तगाय फदना सही खुदिंग यजिंग लमयानबा हिजम इरा बोट सिंखोइ लाइव खरबई इधौ हाइतारे को इधौ लमयानबा कोइ इधौ दन तबिरम लम परेम मतुंगिना मसाय मसामकसु भोट कारम मिनी नत्रौ अदु मियाम इदु खलका न कै मथौ खर तौरगेन खलमबा अहन इबुंगो इबधौ इधौ लमयानबा खोगी बिंगन पजब हिजम इरा बोट तो खोइ कसि फावदा मतम मतम मतुंगिने खोइ मागी कुमोल लाकना खोइ लई अमम कल इदन प्रमाणी को सिबु कौई ओमोर हाइजे को सिदगन के स्वानिंग दे खोइ महात्मा गांधी गसि कल इमाय को महात्मा गांधी खोइ मियाम नंग सि कयानी अदुम गांधी जयंती न तौदना सै सेकेंड अक्टोबर खोदिंग हाइदारे को मा लाकपगी खोइ लम तु सेंग खोदना लैकल सिदी अना सिना खतंग पलौदरदी सि मणिपुर खतंग सुम पले तारगदी इंडिया खर पलौद तारगदी अमु वरोबो याव को दो लिरन को अदुना इपा इपु लाइ ओरबा खोगी अथौबा बीटीके एनर्जी कुंबा अदि पौनागुंबा याम लेखरबा अथौबा याम जियो वरी खोइ ngasi dum mai mai matam kum laka khoi lekal isni ko ana ekoi wari se tasena ka hargadi lirin in the interest of manipur gi khoi history ji ekoi putho ga wari sanam khona matam da kana ung khra ding sa gi mayon gi hatare ko delhi ram gi mayon gi ji ja gi wari khra yaudra di raini ipian pen da misum yaw ni khra age khra palaudra ga di horen kari oidana mana kari khangdana ga ta ko misum yauduri hatare ko reduna ओहेनिंग मदुनी खाइ जाजु ओहेनिंग मदुनी इंडियन डेमोक्रेसी मनों दे खोइ जी खोइ इन स्टेट अमो इन इंडिया की स्टेट अमो खोइ लेरगान खोइ वी आर इंडियन हाइजन खोइ जी हिंगा बनिना खोइ हाइजनिंग दि
politically ko Manipur any development or any issues or Manipur da jariba historically legitimate pot mayam je kai khumno udan nabi da makta Delhi ki parliament da Delhi ki leaders da khong thina bam chang ha pot ri khoi thamjari no ko isagi loan nipan suba sidulu chana le haira babu da ngasi babu da namjal lagan thami puchak se achi kari gi no ha question lak to re ko parliament da mani India da le minari badu fruit mayam je fruit mayam community mayam fruit mayam ji ko hindi ro nga to ni English ro nga to ha ko sulai te pramani ko magi loan du puthoma raga center na India na recognize to ba ko loan mayam chi manung da thagi maram chare na khogi ithin yo na chala ba bu da le loan jing je maning to ngang je ba right ko pi to ni ko adu pi ra ka da madu ki translator thang to ni whatever adu madu gi matam do adu di ngangai bu loan je Manipur loan ni ko Manipur loan ni ngangai bu loan je Kerala maron ni ngangai bu loan je adu ki maron ni ngangai bu loan hindi ngang ma da ba hindi ngang ma da ba ngasagi hindi je loan na maktung ka chulai ta bane ba no lin khoi khangja bada kudam moina Delhi mainland India da ngang ba hindi ga haido ki bada UP da ngang ba hindi ga khar khena ne ba ko magi katang ton khar khena ka ne ba ko de na mana che Maharashtra da ngang ba wari ga Chennai da ngang ba wari ga no hindi ga adum ton khar khena ne ba ko masidi mana hinguri ba living sa ne matung na magi ton khar adum lai ne ba ko aduna akta ka sai ton khar khoi ra ga na ngasagi mo kai la kono ga karem nabi gumba adu gi na saduna di koi India je India ma sagana hona matam da sumai sum mai khogi divide and policy hale jaraga di ko chokbong mo yebo ko duna ko hajin se first thing Manipur gi MLA mayam nung je center gi leaders na ikai khumna ulan jai taraga di masana masagi maron masana masagi mayek se amung tang ai khogi iron lai jai iek lai jai gai na ko amung tang yau na ngang na ba national media da national media sing da international media sing da yau na isagi loan da isagi iek ta phalam tang hona bi obo ko kai ngasagi communication tawno hona matam da isagi iron yek la jaba pon nai khoi ju tangai phadana ka su fluency oi dinatra kara something chama gi manung da 5% gumba communicate ga di language la le jara ga su tangai phadana khoi gi MLA khara di ngang ba da century bi yamna din permani ko madu taro ka khoi dang sai gi khoi ji amna hanthaba class to oina sai gi lehen gi bi ta do mu phatab le ko taseng na ngang ba da yobung amaro hai taraga di yobung amaro hai taraga di masak isagi iron yekta phadana ngang bi ro adum translate to gini kaino Modi na sorry kano na laluna parliament house da highway to English ngang to karimari ni ne le ko haidi ngang da de busuli te ba only thing loan hai to di language communication da butani maduma na tare hai basakya na te ba ko adu butagu but laluna ga assembly house manung da highway to English mani nga ka karimari to di kana kare hangam ge ai khoi gi di ai na ngang wa do ngang wa tu ro mani buri thang chai lo thang ngang ja ro ada mong ta na di yong hona ba nga na pa khon hona ba heu du na ado heu du na khoi miyam na dum khoi tangai phadna kar hai ni khara na khoi je kar hai ni karem ka thai na kan ba phim da ga leibo oire adu nang sai khitang hek choi ba da sai century yei ba gi phim da lai se adu gi mahuta khoi na MLA sing jina national media international media la khum tam da phadna ma gi translator thambira kan da kar hai ni isa gi loan da yamna fluency na phadna history libiro ngang bi ro ado handok chani permani ko ato ba ka sagi Africa ko mada loan English su khang da ba Hindi su ngang da ba kai ru su khang da ba maron ngang na ba da national geography ngal lai sidi ko ngang i mi du gi no do phadna record lo bi re ma gi translate phan tham bi re ko phadna nga phadna dum communicate to chakot mi no hona sidi ada koi sai area sidi da ai koi gi lai leader sing je no lirin ketang hek thamoi pen da khoi yawe du na koi hajin ngi se ngasai haibi ko shindi matung na lak chera kan da point lak chera kan da ai koi leaders ni marakta tawrai ba thong da pen da khara yaure haina MLA khana phongdu phumdo ta seng na madu yam phai ko tawda bu khai jina masa do expose to biro miyam na khan biro ko hai ba si sina leaders na si taw je mong ta de sina si hai sina si tawi ko Manipuri praja ga khan de imale ba khan de ga bo je khara hai do nam changi ba ko adu hai do nam ngamba oira kan da miyam gi leader do iduni ko aduna o maga manung dang sagi haida da mo da khoi pangai haina bi chatability nom dudi praja je apang si thambiranu praja je ngau thambiranu noi ma sengi jamela noi ma sengi la da praja je sagi kar haini apang mani na thambinu praja sing je am 21st century tam yorabani ko khara wa ba khara phim timing cha da bi khangna bai wani oi praja sing na amu wan sam praja sini ko praja na wan sam lo ko decision je china finance ko adum ora kare phum jai thamjagi Ojaru bada kano headline samtang lakjage IDP singi masagi mayum hanjinba ngamdaba yauna maruai ba issue manga ngasi su lamdam masina mayuk nari ozama sa hajani ngodi ngasi PM gi khongchat asida IDP singi cho chobo wahanga ma khogi kano haire khogi PM gi khongchat la ingai manung sida IDP sing masa masai memda hanjan hanbiu hanjan binaba
decision se tawbiram mo haibani oja masa khogi thodok issue manga sigi manung da haire kadi khogi hingsa gi tonga tonga ba thodok watho adagi law and order mapum phana thambangam daba the Lok Sabha gi Mikhal the Pangthok kiba Manipur State Assembly the khogi suspension of operation gi su extent of gi si president rule thamakhiba si gi mayam se oja kitang tentakna kitang jagi ba kamaina yengba yang kitang tentakna thambiyo question number repeat over you ba lin oja sigi hojiki ngasi piengi khongchat la ka dori basida IDP singi laibak se moi piengi khongchat la inge manung chida khogi IDP sing se keno to biu haibani masa gi mayum da changnana bagi yana bagi to bira mo haibani dugi sumatakta ngasi gi maru be issue manga ngasi gi lamdam da mayuk nari ba haire ka de khogi tonga tonga ba thogdo wa thok law and order ama suma pum phana thambangam daba dagi Lok Sabha gi khogi pangthok kiba Manipur State Assembly da suspension thamduna president rule thamlakhiba sigi matang tani oja stektang tentakna thambiyo roi bena lin atai sing du di horen amak to thon jaragi ko IDP sing gi wa thok si di lin sidi da koine am ngak ko si IDP sing unhan gani haina prime minister unhan gani hai se sai area si da nak tak kom phawum le si ke hatar ga di horen mai ngak ko yanaba ko mai ngak ko yanaba khogi bat ngak ko ga ido ko khogi IDP sing laga unadi du di ga habi yana bagi oba ngasagi thong man mai mo mamim tai maram di IDP no horen haiduri si mogi problem am do lira matung da ekhoi sai yum hanjalam biro haiba hoi che sina final decision ne ko then horen prime minister haidu je let's see honari yengasi si khom du ne ko ado issue that mayam mang da di IDP singa or prime minister unhan le habagi oba ngasagi kan do ne ba thamdai poso ko akhoi IDP singa ngasi warori ba pendri ba na mo pame pandam se ekhoi gi lady ba khoi gi lady ba MLS mayam gina dai talo bi rakanda sir IDP singa karam tan hanjalam bi gani thok pa piu hai na khoi gi lady ba IDP singa mafam chana hanjalam lo hanjalam ngam mo do taragadi athu matam da mafam chana hanjalam ngam mo do taragadi ekhoi resign tok jarage hai bang bai gas to dung do madu du step mun lo mun ra ka to bune ba kono lin ko adna ta china city ta china khun hajening si issue that nakan ani gi marak ta sa gi face ga di face shape hai ta re ko face shape to na ba hai ta re face to na ba da makta ekhoi chatha ba makhala mani aduna haju ai haining se china ro bulai te IDP singna prime minister unna ba thamdi khum je accept mogi apamba moiji mafam jana hanjala lu khaiba wahido adu ko natara kasuli te bako adu moigi oiba hairi wadu gi wetes henan lumna henan sagi daita laina bagi damak kanana haibira gadi phagada gai targadi laibiri MLA ne laibiri kamu singina amato ne lemin rakanda IDP especially IDP singi damakta tasingna kaidobi gadori hanjalan biro haiba ofum se tasingna chapchana mo decision loragadi prime minister khoi yam lum logu ne bako adu rata dana sagi living sai area sida kare haini tapat man khai opposition waite sima dena manang sagi se law and order na taga nang sagi khoi Manipur da khoi PR thamjungi bagi pham jimati living line hajaning se sidi khoi yam kana hainer gum si ko sidi moi manungi internet policy ni ko mogi drama mogi lila singi manung yauja ba du internet policy ni ana mase PR lokthok yar su moi khutale poni thamjangi gi hajme khutale poni sangdhangi gi hajme khutale poni nadra law and order fund gi hajme khut everything khutang masidi manung yauja ba government manung yauja ba tham man haidare ko aduna khoi hajaning si PR loktho popular government thammo nadra nang law and order khoi ngapse lage hai boi se ta sengna sigi wai kana haira ka ga ta ga di prajan haibni yaroi ba lirin haju lai MLA lai ri ba MLA ha pura injan ka sing matung ina vote tawdana vote khandana mai pa andana MLA maya ma ngasi kare ni sarkar sem loi dam di tole ba kamu yauri ba ko adang sagi MLA absolute majority phangdana lai MLA oja se oja kana ki se khudamoina se absolute majority phangdana MLA kar lai ba BJP ki leader sing number 1 number 2 mogi da mapang oina pangsilaga leiriba ngasai kare haini se ato political party NPP boiro adagi se nagagi hoi party bo any political party me JDU memory dina permane sina mapang oina pangsilaga anda kare haini sabsana absolute majority oina phangaga leiraba dugumba ngasai MLA me am singina sarkar semjarage haina claim tawdu na ngasi kare haini center na dokmu yakam yeng leiri se sina takpadi moi masengi manungda ko policy ma ko policy to thona ga sai mai masing mar to jamela khra adu matam khura ngai bagi mami mali adu nang sai ka hai khoi hajening isi isam samna sidi moi manungi drama ni ko aduna moina do shenge khro mi kupta no shmya po ni ko aduna sig matang se yam sang hai roi loina order phan da ba ko phal loina khali ba phan dri bari maram ko den amana sai gi saka semangam dri ba adagi tawdri ba
PR thamjaliba thamji mem je sidi moi masen gi manung da leja badugumba polkin drama ang du chatha badugumba ni lam ne hamja mai thamjagi ja akoi core issue nai thai duna project khara uyep uyung tamba lakpa oirabadi asokpada thum thakpa oigani haina oina thokani haina akoi gi kokomi gi koi convener khurizam athobana phongdore oja sita koi karam na ngasai oja na su baten di hai bigre ado oja kitang thambio ten tang थोदोक लेते कोकोमी की हजिक लेरिबा अथौबना हाइबि खमसे से अदुम ngसागी हाइबि यु म्याम दुनि को मोडी खोंचत यानिंग द फोंदोकपा अदगी इमा इबेन म्याम न ngसागी खोंजंग पाम देन लावरकपा को खोलाउजिंग लावरकपा खडी बा काक्सिंग द लावरकपा अदगी करीबा सिदा कोई खुकम पाल न यावर लावरकपा निम पान न लावरकपा अदगी कोगी मोडी लाग प्रोजेक्ट खरा संगाबा मसुंग उरो इन तमलगा लेखिरबा जोंगी थवाई गो मतिन गद्रिबा गायना नंदो लुवाना गा हारकपा सुगो म्याम जी पुला पुजला कान खै जनिंग दना अखोगी से कोकोमी की अथौबना हाइ खमजे उरो युंग ख तमगा कदौबा असमा हाइबदुबो कोगी प्रोजेक्ट खरा उयब तंबा लाकपो ओइरबदी असोकपदा थुम थाकपगा चप मनगनी है अदु हजिक अदुनि खो साइजगी बुदो अदुना सागी मागी वखलोंजी कइनो एक्सेप्ट प्रोजेक्ट तुगी लाइरा नत्रगना ngसागी फेस शेप तोना भाई दारे को माजे चाहि अनि गा था निपान था मरी था कुन गा निपान चंगा कुकी टेरोरिस्ट की लानजी त सिंहाइ दारे गदी मदु चाहि चुपजि लाखिद्रबनिना अदुगी खतंग इज्जत गानबा बात गानबा लाइब्रा देन अमना एखोगी लेरिबा एमएलए जिंगिना अमुतंग लाखिद्रगदी को अमुतंग लाखिद्रगदी एखोगी मथंग इलेक्शन दा एखोगी तुरानी अमुतंग लाखिद्रकान मदु खतंग फेस ऑफ तोबियु माइ गाखियु गान हायगा लाइब्रा बदु अदुगी परिंग दुनि एखोई लाक्चरी दी को अदुगी परिंग ला मतुंग दा हजि कोन हाइजनिंग इदना ngसागी से ngसागी मागी वाक स्पीच सम पीपल विद्रिबनिना एखोन हजिमो दिसिलो गदि ngमद्रे अदु खोइने याम नुंगाइबा पाव मा नुंगाइबा दि खोइन अंगा को पाव मो यम हाइतारगदि नहान जी एखोगी बीजेपी की समिट पत्र ला मतुंगदा एखोगी एमएलए मयाम फमिनबि बिटिंग लेरे को एमएलए मयाम फमिनग्र मतुंगदा एमएलए मयाम फमिनग्र मतुंगदा कैदौरे अखोई माई केंद्र की एमएलए सिंजे मागी फेसबुक अकाउंट नि खंदे ट्विटर अकाउंट नि खंदे उजा मतमदा मागी वर्कर्स न कोक्सिलगा खुबाक थंगतनबी खुद थंगतनबी को खुबाक फुनबी अदगी फंक्शन जे खोगी गाइनी सजोक तोमिन जे गाइबगी सम खोई ककर व्यूअर उइदन को अदुन ताकपदी खोइ हाइजन अदुगी ओनली थिंग प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाखपगी मागी खोंतु दुदा मी खरा यामननबा मागी मामाई ngananaba नतर मागी तंगाय फदन ngasai कराइन इज्जत ngananaba को आई केंद्र मी असु पोरे केंद्र मी असु पोरे हायर गन ngasai खतंग मी तिन मे यागी नबगी ओबा पांदम खतंग ओइना अखोई खोना लेरेबा को देन इशू जी मतंग दा अखोइना सी डिसिजन लौगनी अखोई सी तौगनी सी हायौगनी असai आईडीपी जिंग उनहन बजे आईडीपी जिंग उनहन बाबदुदी आईडीपी जिंग उनजगे हाइद्रगसु ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मसाना गवर्नर मसाना आईडीपी म्याम लापिरो अपाम हाइबियो हाइरसु रोरिनी को स्पेशली सी तौगनी हाइरसु करोम हाइबि गदोमुनेबा अदा अवाब तारब कंगु सिंग साइ हाइजगिबदो इमुंग अमदा मसा मांगबगी मसा सिबगी मसागी छोरा देव कर्मा को पाहुतुङाइ मरकी आना थमoi सोगलेङाइ मनुङ दुइदा इमुंग दुइ मिदर लाओ चीफ मिनिस्टर उनरो हाइबसिबु इमुंग दुइ चनिंगद्राबा चनिंगद्रा हाइजि खोइना अशोकदि चीफ मिनिस्टर मसा चलकांदा इमुंग दा अवाब तारिजे चलकांदा कमाइना कापकुनो कमाइना तौबुनो खोइसु नुङाइते थेंगनगनी एखोइ लै वखन बिथबिगनु हाइबो हाइजे चीफ मिनिस्टर मसा लाकांदा अवाब तारबा इमुंग दुइदा हंगम थोक्तबराबा अदमाना सेम थिंग युम खुदिंग चपिद्रगसु प्राइम मिनिस्टर ना हजिक कांगपोकपी की मोरे की सुचामपुर की लांजेनर लाई मैम से सिगी तोमान स्पेशल कनोमा कोई रूम मा पीबी कांद को ओपन मैम अपाम खन नबी रूम पीबी दउनेबा नाक्तंग उनदे यादे हाबे मो मद उनहन गरे हाबे याबे ममी थोक नबी दमता ती लाउनंग सागी एकोई प्राइम मिनिस्टर को उनहन तो दिगा हाय यार नबी ममी ती लाउन सम ममी तो दिखो नुआइती को दुना मोगी ओबो वेटेज से खरे ना लुम नबी तो कना दाइता लोग दाइता दिखो एमएलए सिन लहुम थु हाबे दु मी लेनु खाइ जदो दुना लेबी फिल्म जी को कोकोमेगी अथौबना हाय खमजे तसेंना एकोई लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन में आमजुखन हम्बल रिक्वेस्ट तौगिनिंग बसी तसेंना एकोइना एकोई फ्रीडम लोग मतम मोरे एकोई एकोई फ्रीडम लोग मतम मोरे एकोई तसेंना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जे मखोंग थोंना लाबनी मखोंग थोंना लाबनी ना हजिक मागी पुंग अनि की खोंगच सिदगी पुंग अनि द थुंग मतुंग अनि दगी ना पुंग अहुम लेबी मरी ले प्रमाणी को अद माना पिरंग द स्पीच से सीना मणिपुर प्रजा मियाम की दमक कदाई भाव मसे इफेक्टिव ओइगनी कदाई भाव मसे पीस ओइगनी कदाई भाव पेल गदाई मसे कोई येम चंगे जिको अदना मदुगी वहिदी मतुंग अल्टरनेटिव यामना कनादा मोंग मदंग सागी संगाम तो खरा संगारे अदगी मागी हा बायो बहनो तोरगंग सागी मयाम जे पीस पुरकनी हायर मग इचम जम चखिबदुनि को यारो येबको अदना मदुगी अल्टरनेटिव मखा ताबदो कोई केतोमिना गदा के फ्रीडम लोग नबी दम कोई सेम साले हम चंगेबको अदना हजि फिल्म जे तयांग ना ए सिटी गोन
अजो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने हाइरे दिना को एरा मणिपुर द तोने सिदी इथनिक क्राइसिस नि मोय मसे ने पहा थाना बनी को मसे पहा थाना बनी सही मंगा तरुम चंगी सही तरी बान चंगी थेम दो को अदुम सही तरी बान लोसिन जोगी नि कनो हाय मोंग ngang i wase luire keno sedi ekoi praja miyam si manipur khundari ba dugum ba se miyoi lakh kunthra tor kharen tari khundari ba khoi praja se lirin ekoi union home minister na ada table phamaga ekoi miyoi uktra bane ko panga thana jaba yamna momon ta da ba jangan da le sanga gi ta khoi je ukhla bane ta khoi je ko adudi sai area sai khoi na ekoi ko ba decision ka da ga ba se honorable home minister gi mamita magi makokta ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯆꯍꯤ 4,500 ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅ ꯎꯠꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯈꯪꯅꯕ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯣꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ प्रजा कम्युनिटी खुद एनी कम्युनिटी में अकाय तौर टेरोरिस्ट की थबक तौर कंबूसिंग अखोई लेबाक थुगार होना कंबूसिंग मोई चपचान थेरब ngam अखोई मिरोन को एमएलएस मैम मथौ तारीबको अदुगा ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ngang वांग सांग दो चैलेंजिंग तब ngam को खनो हाबि मोतरे पॉलिटिकली वा हाइनब ngam अदुगुंबा मिरोन सिम संगे अखोइन को अदुना छु मैम खमिन कान अखोई ngasi कदौरे ज्ञान तामिनबा ज्ञान तामिनबा और लौमिनबा चंगे हमजे इसमाय थमजगे ले ओजा अरोबदा अखोई किता अखोई पीएम मोदी की मणिपुर की लाखपगी विजिट असि की खोंचल असिदा अखोई की राहुल गांधी की स्टेटमेंट तंग ए लाउथोकजगे थोइदो हेंदोकपा करिसु लैते हाइना राहुलना फोंदोरकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर खोंचल असि थोइदो हेंदोकपा करिसु लैते वोट चोरना मरु लेबाक की इश्यू ओइरी हाइना कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी ना फोंदोकरे हाइबा स्टेटमेंट से ओजागे कितम थंबियोने लिरिन साइ मतंग सिदा अखोइना ओइ पॉलिटिकली याम उसनबदी उसनजरोय को अदुबु राहुल गांधी ना हाइरेसिसु मासु ओसागी मागी अपाम ओपिनियन दोनी अदुबु अखोइना पॉलिटिकली येंगा कांददि कदौरे मोइसु कांग्रेस नि को कांग्रेस नि अना साइ एरिया से नुंगाइबो लೈ हाबदि अखोइना मदसु हंगनिंबो लೈ कांग्रेस सु हंगनिंबो लೈ से खुदा मोइना बीजेपी की हाना लीडर मैम को बीजेपी की लीडर मैम बीजेपी द भोट लेपा मैम ना जुखै पाउम तारे दन को अखोइ हजुसी अखोगी कांग्रेस अमदी बीजेपी जे अखोइना सेंगे क्वेल अमगी मागी लेफ्ट राइट ममाय अमतनी अखोइ दम हाइनै प्रमाण तोइदन अमना अशोक नि अमन नंबर नि आदि खुदा मोइना हजुसी बीजेपी जे मैम नुसिनद्रे आदि नुसिनद मैम जे हजु करम टिकेट अखोइ भोट लेपा दि अखोइ कागा दगे खनम कमुसुम जोखलाबने को दुना अखोइना उरक्तोइसि नसागी बीजेपी दुरा मी दुरा कुसुम लाखरेबो को अदुना बीजेपी दा मोंग ताद्रे न खन मिसिंग दो बीजेपी दा खोइना ngasi साउंगदना लेबाक थोक तोक दरे खलि मिसिंग दो कांग्रेस याउजगे लाका कांग्रेस न वेलकम तोवेबो को अता साइ एरिया से खोइना हाइजनिंग सि मोय अनि नगाना बवा से दम खोइ दम हेना सीरियसली खोइ लोबो मथौ ता ता देबो को मनि पॉलिटिकल हुनबनी लौ तारे देन मना पॉलिटिकल गाना लौ तारे अदु राहुल गांधी की मागी यामना स्पेसिफिक मागी आइडियोलॉजी मा खोइना खंगनिंग बजे तसेंना मणिपुर की ओइना पर्टिकुलर अतोप स्टेट की हाइजरोय को अतोप स्टेट की हाइजरोय मणिपुर की ओइना बीजेपी द लेरम मियोय एनी वन पर्सन को कांग्रेस ने एक्सेप्ट तौर हाइब गंबी थोनाम मोय पिगदौने को नत्रगदि खोइ गसाइ करायनी अमा द फगदर चलगा अमा द ngang ओरगा अमा चुंगलगा अमा फगद आइदि मोय मसेल तौरि जमेला मोय एनी जमेला द खोइ प्रजासिनी पुइ लोइबने को अना ओय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाकोदा खोइ थोइदोप कैसु लैते मौसानि गा हाइबो इदि सिदि खोइ प्रजासु दम हाइदि नको प्रजासु दम हाइदि पेन मैम फोन रोसिम गाय अदो बट पॉलिटिकली हाइबि आ फुम जगदा गदि yes manipur si tasengna bjp party na mangalle atona wahalle haibagi thona do haibang taragadi bjp dagi anyone lakho person amda koi congress na accept toroi koi vote lepning ai hum leitra baguda ko koi u leitra kan koi kigen na yumbi mkhong ena koi kigen na yumbi mkhong ena koi anji praman dina ana mi leitra baguda koi kendra da koi anga mu thado koni bimsa thado koni ana bjp de lakho anyone person koi loroi ga haibang mai thona ju haibang change bako ana sai adu ju moi haide aduna sai area se ngang hajo ani loksang re dana ko loksang re ekoi aduna ekoi sugum posok ekoi sum yeng kan da kai ni khar lao khong toroga dum sai gi moi mi sing do mo khoi loksang khoi da lao ne khoi da la bhole pulau ne kai ne hai ma du si ma mi sin di khoi pa mai si
BJP Congress ki wana te kon pamai ko BJP Congress ki wana te aduga tachena BJP Congress haiduna magi laidiba political party tu gi oiba sagi backbone du oiba khoi highway wani mi du ne khoi ngai sidi ko mi du ne du na sagi mi du na mong tak traga di mara laidiba political party jong adum chen da jong san tro aduna sai khoi hajning se du ne Narendra Modi na honorable prime minister na tarpa thong sa da pe da badagi ni ngasi khoi na honorable prime minister nga ka da ma se kana na backbone to wi ma ji BJP ni kadra BJP dam chokpa then Manipur chu Manipur le MLA myam jina ngasi nipa thok ta ba ting thok ta ba moina leiba ki thok thok ta ba gi ngasi khoi ngai si ko anu moi da nga ko matam da moi se kana no na khoi kana sa kana moi se BJP gi party tu ngang lo pi le jab kanguli na with party yom ngang ko ne tro ai ta ga di hai bising du na hore na mu ka dawre au chong thu ga to party na bolim ne ta ga di moi da dum vote ka no phari bra ko shim lai ne ko aduna moi du na leiba ki khalak tra ba moi na leiba ki urak tra ba moi shin du na jati gi urak ta ta ga di moi no bot ka hanam thong tari ba question do neba hore da ga khoi na pamai di se khudam moina BJP da khwai karan tori ba mi amani da hairaji permani ko mang pa jara roi ko pal ro jore na mu buchana ka do khoi le baduna pamdre na hai se hore BJP do na khoi khut lo ye ko mi do ne khoi khut khut di hai ju MLA da wangang di khut ngang di hai se mi do neba adi hore as yare BJP je mayar muchida bani ID ka shurate dana adu de ai thok thok tor lo ai political party mi or sungo bol ka lo khan tar ga di adu sun ka lak tar ga di adu gi miduna mu heng leiba ki mu han yang tar ga di lirin sam andra habani da podo adu na with political party with me ko matham tai ko adu na sa gi khudam moina moi hajki hai ko mu sun jina chong thoraga nga sai khuna regional party kala je haidana su moi regional party la vote le ba khum kan ni drive question do lai ko aduna moi na ta bida regional party ki basagi seng tarang ba naha angang ko khak ta nei ko gi vote kan pham lai ko haidi mission jina leba ki sukang lu ko shin stage ba ji da hasu khudam moi na IDP ki matang dang sai nei gi duni ba IDP matang da IDP na wanga hang gani ngangan ba yai ka sukai de ba IDP na ngangan ba gi mahuta IDP sing do na kan da phamal laga moi sing gi da khoi lai re sa na kai do bi gi habno moi ji within this month hanjal ma ngam tar ga di khoi resign torani hai tar ga di IDP sing do moi te pita ni ko adu moi na wa amani IDP sing wa amani haila ni hore okay let's see yeng asi ga khoi yeng age ga haira ma ga sakhi po ora aro bi ka dawre IDP sing ga prime minister ga unahal le sidina ma am thongani bitro adu then are MLA sin haida sung ka hori MLA sin haida jomo e koi no unhali to di no da wa hai wa koi hai to di a si di koi tangai phadu nang sagi face set on na ta ijat na thau to ma nei ko aduna awa ba tari kang busung jin nakan le helaga nakan le phalaga phamal laga adugi mahut silaga moina mamang thabi ra kanda hai ri ba praja sin IDP nga tani sir aduna mo sin je as soon as possible mayum da halan biu mo da khoi le re kai gum halan mang mo do tar ga di khoi party tokjare ko MLA tokjare tokjare ra ha ga mi thona do kanda IDP jo harau rani MLA ji miana pharane phare phene ngam lawrani adugi chungina bu putne ko pamai di aduna ta nang sagi yana tabak tu ne duna ju dai phim je Congress amati BJP je ai yam ko haining de adu moi ngana ri sidi magi political mileage longba natar magi political gi ngasagi hulu jong bodon ton part mani adu ko hajring je Rahul Gandhi da ko especially hamar request ong ni je ta senai tar ga di Congress ki sabsa magi ethics magi ideology do ngakpi ge khan dar ga di ko adu su ta sengna phatre hari ba sai kang musu ni chongthor ko mi sing do auction bi ranu ko auction dana sabsana no gi ju mi lektre dana adum khoi batam gi karino dum tawya ba thok tor kan dana sabsana ma dum yang thajab bihan jani duna sunna kan da phatre chau leiba phatre hai khon thor ko mi sing do mo smro ro ba ko auction laga sagi adum karai ni lerin kari hai to ko chin da yam haining yam lei ko hai ro ba sagi phajade ga chi wa ta sin nei na ta na wa kan no sin ga khar ku jai ko aduna phajda ba di khudam moina hurale en khalmami adagi miyam gi crime tor lagi civil crime tor khalmami sing dudi as far logi matung na dum irang logi matung na madu punishment phang do ne ko irang tor khalmami do irang tor haina irang tor mi do kan irang sim haiba hoi laga inak ta laga da ai ngak pi ro ai na nak ta le rage nang haibi na kan da hurale mi do no kuchlo mu ka inak thamaga asubu chan do di yar do pokher le ko le na si yong haining de do le phim je ai koi hoi ron gun ge pa ma du mai pa ma khong chabani ko aduna le phim si da apa ma du da miyam gi thajabal hen bi ga ta raga di phatra poto ado amu experience bibiranu ko bibidana miyam gi budi silomini sa khum jai thamjagi yam nungai jai oja na si achin ba kaya kai thokpiduna khoi Northeast Window gi news analysis saru ya biduna thabram sibu ma pom phan bi da makta oja bu haninga ni tena thagachari loina Northeast Window na sandokchari ba news analysis matang asida lo shinjare mi eng tabi khiba pumna mapu amuku so hana khurumjari
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central Government की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबना हेना मरुओई Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Tha Taruki Boarding Course Hauseragani Mafamasida Boarding the Labor Satro Kudingmak Thabaki Exam Singda Written da 100% Success Oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Labor Satra Singh No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung Amagi Physical Training Su Pichari Mafamasida Subject Kudingmaki Shortcut Methods Su Takpi Tambiri Akagnaba Sit Masing Kun Khaktani Yawbining Basingna Mayang Imphal Bangun Buya Lairakta Leiba Russell Coaching Institute Ta Lakpiraga Registration Tawbiho Natroga Akupamarol Damak mobile number 8289-833-957 da contact Tawirau. Welcome to Uttaranchal.